Odeya mi manche mamimba. Ingani awola woboshe womboe womboshe. Amen. Ago. Amen. Yefane mambi ke o media bi ni babi. Fiesi alo tuebule ni yo bi where the future few go work je onamo ko lewe shiane ni oyo ni work ba mambi ke tuebule. Sikenkele oga onu tun wa je sike solemo. O wa fa o fe woche ye shiane ndi numu ayete kobla di te ko lewulo ni ikewo asol ko ni wokeji woni famous. Oba yo no ko krede ko ni mambi ke je ko di ne fe anu ke du oba yo e ja ke no ni wonu ne e ko ba shi na woda be afifi o le o ni di be 2018 lo awo opa fai mo fe oba fe me tra ne fu mo ni e fe no ya o fe shule mo fi a mo aboto ko ni mo anu shishi ishi ajo ni mba bo awon no oba fe ka wo che je keke mo lo wa fe c'est pas fait bon pas faire ni pour moi c'est on a fait ni on fait on va faire bien faut manger fait no ya fait chez le mon ka tu as tout dans ka yi on bi da faire vraiment tu as nous I'm called Mr. Benjamin Amakwe. I'm the special assistant to Numu Aike Kobla, the third, Kolewulo. And I would like to introduce the elders and the principal elders and members of Onomoko Kolewe to you. Yeah. Some are at the various places to come yet. So from my left, this is Ni Aya. Ni Aya, one of the principal elders at Kolewe. And this is Ni Ashong. He's also one of the principal elders of Kolewe. When you go to my right side, in my offer, that is Auntie Ayele and Auntie Ayika. Auntie Ayele Onupa. Auntie Ayicho. Ni Aran Apia. All principal members of Onomoko Kolewe. Nikwadi. Sesetelelo of Kolewe. Then the others are the youth asafri of the house. When you come to this side, this man is called Ni Ayi Kwe, aka
one man, there's two Wulom of Gbese Adiakwa, and at the same time, is the active Jaseche of Kolewe family. When you go to next person, it's called Mr. Daniel Ni Ayigwe Tete. He's a principal member of Kolewe and the head of Amasa Osekuwe of Kolewe. The next person is called Ni Aite Obreku, the Lasulo of Kolewe, Kolewe Lasulo. When you come to my right side, is the man himself. Numo Aite Koblan the third. You find the tragedy. The highest priest of the Ghana is the legitimate. That over when you mean Seriki, Fire, Bed, I will some month. The people me or attack when I will go and walk at them. Yes, she and them. I'm going to go now, Safobi can hear me. We'll put some of your beer. When you know, could be a beer. It's also here, that is Chowbe. Asafuache, I tell you. Domi Asafuache also is here with us. Now the press statement release. I'm instructed by Numo Aite Koblan the third Kolewulom, and on behalf of the principal elders and members of Ononopo Kolewe Stu family of Accra, it has come to our notice that some groups of langas, chiefs from the Ghana state, and some politicians has been organized towards the handing over power to another government. On the 7th January 2025, then they will organize some tags to invade the Kolewe Palace. 2, we want to reveal through this notice that Kolewe is not for any political party, neither NDC nor MPP. We also alerting the media houses and the general public that there is a judgment slated for Wednesday, 25th January 2023, pertaining to Kolewe family and also the elders and principal members of Kolewe, who are currently in charge with the Kole priest, who is now known as Numo Aite Koblan III at the palace. Suit number D4/04/2017, the Republic versus Ni Adu Aite and 5 others, in which the defendants are the late Atadu, the Jaseche of Kolewe, Ni Ayigwe Tete, the head of family of Amasa Osekuwe, and Adayi, aka One Man, the Stu Wulom of Gbese Adiakwa, who is also the current, the acting Jaseche of Kolewe. Again, there is a chieftaincy dispute at the High Court between the families of the palace. So if anybody is interested, that person must go to the court within the jurisdiction to fight for his or her right, and also to assure the general public that once we are concerned, nobody is above the law. We are by this notice urging the authorities of the land, especially the National Security Council, the Ghana Police Service, and the Office of the President, to be duly informed of this development. As we are all aware, both leaders of the incoming government and the current government have spoken against lawlessness, violence. So we count on justice to prevail. So if any group of thugs of any political party is behind this unnecessary attack at the Kolewe Palace, they should desist, because we will revenge or we will defend ourselves.
Again, we are sending a strong signal to anyone or anybody who has made his mind of this wrongdoing to deceit, because in 2018, these similar attacks were occurred by some thugs from Bese, which ended up in loss of 2 lives. And this time around, we are not going to sit down for anyone to lose or lost their lives and to destroy any property at the Kolewe Palace. We are therefore by this notice informing the general public about a similar attack which were occurred by some thugs of Bese, in which these perpetrators has been arrested and charged before the jurisdictional court. A word to a wise is enough. Thank you, and thank you all. Noni kekeni omiji, mimoni domosini yuo ebie, igbeji Mr. Benjamin Amakwe, ni miji Owulako, ni nuwo aite koblan alo buku efe ye kolewe etu sunyake ipete nuwe ye igbeji anu to femi eyake ba epono ya eshian ba fen wobwe ye no fianu ni ndumoshi ake na kanitu mudino ni tuo iya shian eke buku efe edi adafitu awulugo ni wota wokia mamfen ake kenkele wana wole alo wonu yesiane alo ye okunem ake Obrayin alo ojochaloe alo dugefon ku ikomeni ate ekome manteme kume ye woga akopa enan ekome politicians ni ameje amembua Obrayin funjiana ni kediake aleno on the 7th January 2025 ni a handover power ya political party na chole NDC government ameba fe ame to ake ambaba na mba fiteli bi yesiane na ame pla me ni ame jema wi na gbeme ke ni bi yesiane wona ne ke emune ke jema alo ye adafito alo koyo ni wo si won ka ke ko le we siane de NDC alo MPP sian yo wo moko gbe ni ibaba siane ke tafla na kan bulu ani bi alo kwa siane bi won pa 5 o wo meni wo yo bi ani tafla ni wo yo nugbo eye me bi e bi ani NDC bi adia me bi wo ye bi ani MPP bi dia le wo party gbejano to e ko be siane ni leji no le wo ni sake party ko alo moko afi yinto ke a personal interest alo e ko me musu e wo be e ba abu amana ni ekiba wo siane be alo e kwa okuto ni mi be na gbeme na plan wo gbe na kan gbe ni siane no ni die ten wo wo amralu alo kuto alo manfe to eno won dame to me ake ne keni ne e ko happy ye siane ni ate court ye ni judgment kashi kodomo ni kashi e kodomo ahagade Wednesday 25th January 2023 ni meni damoshi yesiane na ga yesanene woja se chele eton ese ni atola ke atadu aite eke menum ko ya dumoshi ne ke menum ni asema na lo aka me adumoshi na lo wokune na amegbeji ni ayipo etete ni di woku icho ni damo amasa oseku wegoku ena ye kole we shiane agbene wote ko me ni atole atayi wamma wo fe wole ake egbe ni wo ke chole ya kuto na mi fe le no le di sembulo ye gbese ade akwa ile ne no ko le wo ku ne etola ke se kwelo yan jasete alo jase woku ye ni ye shiane agbene wo kenye ko akesi sama mo woloku ni ekasi le tane ni atola ake egbe alo ejibo edi D4/04/2017 the Republic versus me Adu Aite and 5 others. Negesanene ayekuni yeshiane ni judgment ni wo ye ready judgment ne ni kechon ye o fa ne ke ni ba ye kwe odiba judgment ne akojo anshiane bi ni di kolewe bi
Numo aite koblan di dead. Ke eche. Jaseche na actually ni adu aite ni le du mona kan sani ani bana. Yes, ni du mona kan sani na agbene wo ku icho ni le wu da mo shi na kan sani me ni amena kudo mo ne. Igba di ni aigwe tete. Ni le du mo shi kian amasa oseku ewu ku e. O pa yen fa bo ni wo violence di. Moko woku no kokura be. Ni tafla che etashi ni woku ni alo iche ni alo gbena ni aka isedi. Ye kolewe ba mi ni anaku ni yeli yejeme ni mo ba tase le ka kele di woku icho yo be kuko abadamole ni enyi mayin ni akeba fa olupako alo akwa fa mo we sia ni wo pe ni kokoko ni wo woshi ake wo ma woji ke amla lo tutuwe titiriwe wo ke national security wo ma wo lo ke IGP wo ma wo lo ke regional commander wo ma wo lo ke Jamestown then wo ma wo lo ke ministers o won pa fai woni ni enyi elo alo president ni tano ni Nana Addo Dankwa Akufo-Addo His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ni damo government ni yo no na ni di MPP government evaluation basa femo ye Benin a ka si Benin taflache ake yi enye lo ni afroshiki ale ni di His Excellency John Dramani Mahama ni ebe ba tase no ake mufia mo ni di manyo ni oye mane alo ya kutu na alo ye Ghana mane ni ofre no fia no ba anye ni ba ni to ejole baba ka ke wo gamasi na efe na ka no wo che His Excellency John Dramani Mahama le won evaluate esi basa femu ake laile okunku aka fe no ko ni ke basa nye ni eke sade concloba yo politicians alo political leaders ni amefi ame yake ame yente taflache kukose na kwa fe basa shia ne what is washi alo wa yue washi ikaja ke moko ye na kan yito alo mancheko ye kane alo popa kono ni eta oni efe alo yito diake e ba boku esi shia ne alo shia ne bibie mo won kela ke ale no moko jena kan bebe mo ewele e ma we e ya ke wasa wo ojogba ki ana kamaja ni bi esi mo wo fe ni wo yo bi ene won ta wo bono ni ma yin enye lo enye oyue to alo wo he wo ake olupa alo ma olupa sani wo support alo wo fise ni to ejola aba wo gama si ne ke Ghana ma bu fe enye twa lo ma nya ba wo lu ye mi funda ṣùgbọ́n ni wa fe mi gan ajo yo mo lu na ke ṣe fi ake ṣe gan wo yo the first go da ne basa bibi son di ni ba da ke wo be gan yin enye lo chikecho mene mwetu ane wana ganyi njelo uji gamanche ni ea ni gancho wa small gan basa efe na eko wo pa mo bi efe fight mo fi amo ni yesusu mo ko gboni ku e chefo ko ni ganjo ko fe wota wo ma ka ayema mi to njole pe abehi ma shilo ni ya yi efe agashi kaji osusu shina atade mi agashi o anyi mo ko se ndaga mo shi anu anyi ese njeje meje be se no anyi ese nye mo follow wo meni wo shi ane shi abi son ji wo bi e bo ko pa be wo te wo pa mo fia mo fai mo fia mo ana ti ko ni ma ejo ko na ke ejo na ka o wo pa fai ni mo fia ni e shi ene o ìjọba àjọ mi ní àyè wà mọ̀ ọ̀bọ̀ náà nìyí à ìdílé ní káàkiri ẹ̀mọ́ fi hàn mọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ lẹ́lẹ̀ ní gbèsè fọkàn ní ìdí àmásán ọkọ̀ lórí ìdí lẹ́lẹ̀ ní ìdààmú fi hàn mọ̀ ṣe ìgbìmọ̀ ilé mọ̀ náà àgbà ní ṣe ní ìgbé ìjọba ilé mọ̀ wọ́n pàfà kó ní inú ọ̀gbìn pèsè kẹfàṣí ní ilẹ̀ tó á ní wọ́n ló gbà nìkan ní àkàndé kẹ́sì nàkà wọ́n á fẹ́ lé kẹ́kẹ́ ìjọba nínú ọ̀nà ẹ̀ máa mi kẹ̀gbẹ́ mu ẹni yà lọ ẹ̀ máa mi ẹ̀jẹ̀ ìwé mu pápá ìjẹ́ ọ̀pọ̀ ọ̀bà kàṣẹ tó kọ́ náà kàn yẹ wọ́n lọ ẹni ẹ̀ ayé lẹ́gẹ́ ìwé mu lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n kẹfẹ́ sọ mu lẹ́lẹ́gbẹ́ mẹ́rin wà làbà máa mi ẹ̀ ṣe àná wọ́n ní ọ̀nà ẹ̀ ní ẹ̀ sàmú bọ́tẹ̀ wọ́n á fẹ́ wọlé àmọ́ bí àkúrẹ́ wọ́n á fẹ́ kẹjá ká lẹ́nu nàdà lóbi kẹsì wọ́n á fẹ́ wọlé ayé ní àfàyè wọ́n pàfà wọ́n á adé ẹ̀mọ̀ ní náà kẹ́kọ̀ọ́ ní sọ lẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n tàṣì ẹbí akẹ́ gbèsè ẹ̀kọ́ lẹ́wọ́ fọmọ bíi ní
ni mo ko ni je ko le wo ni de baba ake eba ta ki wo bi e won yan wata se ni boni balẹ̀ àsìkò ní ìwé ní mẹ́ta ní bàbá tí iná ká gbẹ̀gì àwọn tó àwọn jẹ́ gbẹ̀gì àwọn tó pápá wà lànà mo jẹ́ gbẹ̀gì àwọn tó pápá wọn pàfà yìí mo fi hàn mọ̀ náà awòbò ńà àlọ́ akẹ́bò lóko agbọ́ba ní bàtà kìkọ́ lówó wọn pàfà yìí jẹ́ mọ̀ nìkan tó ní wọ́n lò kẹjẹ́ mẹ́ta ẹ̀ ìbá fi ìlú gbogbo yẹn tọ́ ló mọ̀ bí abọ́. Iti ega wa imele blekwa na emi gendo di wo ye bi ke na bi wo se amba kwe ma won su tu ame ni bi ega e wo mele ka mo kwe keshi ni te ke basa abaga ni ba bi ke na bi ko mana ye bi ko nu le wo ta shi ane ni wo ba kwe e wo ni wo fun wo ni ke to ni bia ka di mele ni wo ta shi to jole ni e wo ka mo ko nu lo ko shi ane ni e cha mo kwa jina onu mo kwa nyi ni ke wa dia ke na no ko ni ke na gba mi ajo le si ki aba to apan yese ki an no fun ke no godo e wo ka wo ta se kan fe itu afi ko me no ke to ejo le ke ko ife mu ai si fi oni yo ni bi ni aya ni je ko le wo tu je body ni e wo ka mele mo ko ye le ye gbe ni je ko le wo ani ba fita wo ye wo ba ile ke ni ni wo he le ke ni ko le ko ni to ejo la ba wo ta o ma ni Numo a été comprendre de tête. Si tu as dit, qu'on ait fait un boulot, les légitimes, les bébés lui est où? On a. The Geka go Chamberlain. Near Bofia Momani. Near Twibble can you call a fair Omani? The Menesua, Mene 1 year left Fonko. She 1 year left the Yumu few Payake, going back to a beer. Ni this year ne je loko oba ni wo shinoko wa mu buku ba fe noko bi ni wo ba shile won pa mo bi fai kenke won pa IGP fai ne ke sande ne ego ko kenyin won yin sa un na ka ke sande ete edia jo na attorney general won pa fai this time around there mo fe amoni ba te ta ke baba bi ene be me ba gbo ife bo ni bale be ko ne o. No, won pa fai. No. Won pa fai ake wo fe Ghana bi ji wo ta o $20. Ke mo cheko. E fe ya ke 2018 no de fe no ta wo ne fe 2024 ne enye na leji. Ni kero mo ko fe ake na kan lo eto fe le enye na leji. Won pa mo bi fe fai, won pa president fai. Akeshi lele asani nye kwe. Ko ni ganjo. Kẹ́kọ̀ọ́ léwe jọ pẹ́ gànfẹ́ ẹjọ́ ìbẹ́ ló kò pì choko ní wọ bá yú ẹ̀bí ẹ̀ wọ́n pípẹ́ kí á mú fí á mọ̀ ní èèpàgbẹ̀ akásẹ̀ ní bẹ́bá táàkì wọ̀ ẹ̀bí ẹ̀ ìtura ló bá yá bá.
mi am fe mo manye ofana choma laji mutare iyo numo ye aje kotoko ye kwatema eje nkoso yi ni ye kwatema nani permita ma yu ake shiane aye NDC bi aye MPP mini kan yo ne NDC no di pana ko denche e wale NDC bi wa yo do odo ni enuboji nubo kole o min tashi moko aje shon ko ni ba ka shi baba shu yin ashi ye na bi o famon baba ke se ba ya ame chewo ame ta me wo ko ojo mo ami o ka me ba mo ame sa me wo ame o famon baba ba shi wo o non pe ma ke peace water peace your colleague sane e court wo ameni court agbena ni enu ne yo ka o nana me fe ma abali wa fish mo no baba no ko wa o lo e no baba le wa no le o fo wa shi jama ka ba ya o su go o ni twa ma ni Nyame kechemi me panye sai ipanye sai nlo kwa se yi nya kole wajo han akeni kono mi ono te no konu wo ba won fe by force sini e woni kecheme gbole tenate ate aya ko clark se esisi fine thing ta frache asibi na sigbeke bi wo won te ni e na yen woni wo ni e wo e no ha kole wajo han wo won pa fai won pa man bi asai won pa nu pa ni yen se fai JNDC JNPP NDC en mi secrétaire ke musubi ke nabi ke sahimi ke sayemi mi pa fai akena ka se policy plan aje no ye ni e woni wo he woni ke esana wo he woni ke esana bi awo papo ye bi no awo papo ye bi e plan pa manyaba Nini o mi UAP acho mi igba ji obrite acho mi bite ke chief ebube ga wo fe ni wo ga me bi fe ni wo ga wo kuko meji wo wo fe wo ga ni 20 laba first for no wo pra wo yi no me oba manche bia no na ga manche na 20 laba gam mi to ma ke mo fi amu ake o mo fi amu o ito fe no yo boni bo fi o boni o mi yo gbogbo yo fe ni jibo e otu mi ne yo ko mi no ono no le olemogo no wo ke ye nye sumo 20 laba gan dibo ni o ito mi olemogo dibo ni o ito mi wo ano dibo akọ mi mogo dibo wa ke mi ko fo no mogo afọ no ole na wa gbe na kechon wo ke amla lo efe special government ne dumo sojugba le ke iti ni ba gan ya ni ganjo keje la ka wo nyeme ko bi ko na me ko kukuku laba so se wo le ni wa nyeji otomo wo sumo ne ji ola kan aga wo fe gbe me ko meji wo pa government fai ne dumo sojugba le ke ndis ke MPP je no aga yo nu mo ko lewe aga MPP ke ndis je nu mo ko lewe NDC bi so ke MPP bi so mene ma che ko ato se de ba ke alo MP ko adumo se de wa yo age e ba dumo NDC se be no le gbon ku e ma wo benu ole gbonku e ma wo e to mi sanele e logo e to sanele to alo ma nyawa ya oni o he ko ni le nyu ka je bo no no fi o to attack ni bi no ha si lo ke pele oni bi ai ikolo pe fi oni ni atawo afi ni won wo ye ni won sa wo yi ni won ma mi ni je nyu kaji bo olupago alo manchego alo mimi ni ko no taego no o baba no ga iko baba wa lo ma nibi alo gba fite me go ma shita mo no to mo se no ga lo ami nibi wo wo e bi e won mi ka manyaba lo fi on ma yu ina mla
Odea mima manche mamimba. Ingani awola woboshe womboe womboshe.